Джемат, 2016 год, 27 февраля, 27 февраля родился в семье Тантаны еще один Акай Бейбар Султан с весом 3 килограмма 50 грамм, с ростом 51 сантиметр. Ксмет Олса будет замечательный фотограф Бабаснау Шаган. Давайте сейчас один раз громко по-татарски встретим наших родителей вместе с появившимся Егетом, да? Поехали, поехали. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salat. Hayyâle salat. Hayyâle felah. Hayyâle felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salat, hayyâle salat. Hayyâle felah, hayyâle felah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Senin adın Bibar Sultan. Senin adın Bibar Sultan. Senin adın Bibar Sultan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Amin. Rahmetike rahmin.